بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيئنا وأسوتنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe musidɓe waɗoɓe mutaba ganat adwaul bayan, hande en garti e hadis meɗen ɗimmijo woni e arba'ina nawiya wa imam nawi rahimahullahu taala. hadis ɗimmijo kaalowo maratibi din l islam wal iman wal islam. hadis mo gandanɗa hoorema ine yettayi umar ibnul khattab radiallahu taala anhu, taw ene habri ɗum imam muslim rahimahullah. an umar ibnul khattab radiallahu anhu aidan qala baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتداولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، رواه مسلم. ولو حديث جود بندرابي جول يتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بي بينما نحن جلوس دايوا من جودي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذات يوم غوتل نيلوماجي إذ طلع علينا رجل تنها جلتي من غوركو غور سديد بياض الثياب cattuɗo yaani daneeri comci daneeji talo ɓorni ɗum waɗi comci daneeji ko hunde yiɗaade. nelaaɗo wi hayru siyabikumul bayad fa albisu fiha ahyakum wa kaffinu fiha mawtakum. ɓuri moƴƴude e comci moɗon ko daneeji, kesne heen maayɓe moɗon, ɓornon heen wuurɓe moɗon. nde waɗi ko comci daneeji cattuɗi daneeri sadidu sawadi saari, kono leeɓre nde ina ɓawli kuƴum, mana hoore nde ene ɓawli, waare nde ene ɓawli. ayde fa asnada rukbatayhi, o tuugni koppi makko ila rukbatayhi, fewde koppi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. wa wada a kaffayhi, o ƴettine e makko, o fayi ɗum ala fakhidayhi e dow buhe makko kanko garɗo o. wa qala, o wi ya muhammad, e muhammad sallllahu alayhi wa sallam, o winimo akhbirni anil islam, habram holko woni l'islam. qala, nelaaɗo wimba l'islam de ko an tashhada an la ilaha illallah, ceedoɗa dewteɗo ala hay goto e gonga e less asmano e dow leydi ndi,
so wona allah subhanahu wa taala wa anna muhammadan rasulullah ceerɗa muhammad ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o toqimu salah daronɗa julde o tu'ti zaka totta asakal wa tasumu ramadan ko wora lewru korko watta hojjil bayta kajja suudu hormanteru ini saɓata ilayhi sawiran so tawi hatni fewde muɗum lawol ɗum ɗo de woni l'islam julɗo seedima dewateɗo ala hay goto e gongal e sasmano e dow leydi ndi so wona allah o seedi muhammad ko nelaɗo allah alay sago darano julde o totta asakal somo jogui jawdi o hoora lewru korko somo selli a faami de o hajja suudu hormanteru ndu so hattini fewde muɗum lawol kala nda waɗani ɗum ɗo sa yiɗi jeeɗa makka l'islam ma timmani haala namdotono ɗo kanko jibril sadak o wi sadak taw wiya haali gonga ɓe mbi fa ajibna lahu min kawama yasaluhu o namdima nelaɗo sallah ai sallam o yusaddiquhu o gonɗin nelaɗo namdi a haljiti gonɗin ko namda ko haalana ko jiidani yimɓe hannde haalat namdoto kalanɗa mbiya wona noon tawno ko ɓuuri hewde koye hawan nafsu jomum yiɗata ya jaabo ɗum qala wi fa akhbirni anil islam joni kam a habri kam lima islam wadde hablanam holko woni iman akhbirni anil iman qala nelaɗo wimo li iman de woni an tu'mina billah gonɗina allah wa malaikati e malaikaji muɗum wa kutubihi e defte muɗum wa rusulihi e nelaɗo muɗum wal yawmil akhiri e ñalawma battidiɗo wa tu'mina gonɗina bil khayri bil qadri yani e hoddiro khayrihi ko weli hen wa sharrihi ko boni hen ko moƴƴi hen ko boni hen qala wi sadakta a haali gonga qala wi fa akhbirni habram anil ihsan holko woni ihsan qala wi ihsan de woni an ta'budallaha ndewa allah ka annaka tarahu ha wayana aɗa yiya allah ni mbaɗa kam fa in lam takun tarahu sa laatima yiyata allah kam mbaɗa fa innahu yaraka allah kam nan yiima aɗa ndewa yiide allah kono kam waɗa allah nan yiima kala ko mbawɗa wonde dow mum jomira an nan seedima haala o wi fa akhbirni ani saa habram mande darga qala nelaɗo yimbo mal mas'ulu an ha bi ala min as-sa'il wallahi namdateɗo ɓurani andude e namdiɗo firti ko namdiɗa kam komi ɓurani mo ɗum andude yasalunaka nisa qul innama ilmuha inda rabbi gandal darga woni koɗo allah subhanahu wa ta'ala wadde mi ɓuranimo ɗum andude qala ha joni o continue omo namdo wadde fa akhbirni an amaratiha habram mandeji darga qala nelaɗo wimo mandeji darga ne jeeya hen an taridal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal alla riya asha yatadawluna fil bunyan ɓe mana jiya korɗo jibina kalifa muɗum jiya momotonoɓe ɓe ngala paɗe a faami de sone jaaha nga ɓonta ko paɗe al urata holnoɓe al allatu wasɓe riya ashayi aynaɓe dammiri yataɗawluna fil bunyan ɗum waɗi hannde jiya lamaji kewɗi gummima dow hannde garima he guure teruɗe ɗum ɗo fo koye mandeji darga waɗannoɓe dow aynaɓe momotonoɓe ngalano comti wasɓe hannde garti e nder guure teruɗe kañumen ɓuuri towde ete suuji ɗum ɗo koye mandeji darga summan ɗalaga o wi reftiwaji o yeehi kanko garnoɗo o wi fa labistu maliyan ñi mi dumunna eriwa fa labisna maliyan summa qala li reftinelaɗo weneni ya oumar ehema oumar a tadri mani sa'il est ce que aɗa andi garnoɗo joni namdi o nden o wini qultu oumar wi allahu wa rasuluhu alam allah tan ene laaɗo gandi qaaloy fa innahu jibril o garɗo seydina jibril atakum o are moɗon yo allimukum dinakum o ari tan omo andina mon dina moɗon ɗum addimo ɗo hennene ko namdi ko fof mbo andi ko pour ha keɗa ɗon onon gandono hen dina moɗon ɗum ɗo woni oɗo hadis seddo mufradat hadis ɗala alayna bi mana zahara alayna rajulun ey jibril alayhi salam woni gorko kada tan nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin la yarifu ahadu min as-sahaba hay goto anda mboye sahaba ɓe la yura alayhi asaru safar hay goto anda e makko yani batta ɗangal bi mana la yura alayhi alamatu safar sa yimbo arani mbo tambi o arani mbo waɗi poussiére o arani mbo waɗi fourwasi o arani hoore makko ene wayno warqani yeesaka la yarifuhu minna ahadun bimana la yarifu ahadu min as-sahaba hay goto e sahabaɓe ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam gandamo o waɗa kaffayhi ala fakhideyhi bimana ey fakhidey nafsahu wani woni hen sone pire mbiyata o ƴetti neye makko fayi ɗum e dow buhe ne laaɗo ala ɗum wona needi ko neye makko o ƴetti o fawi e dow buhe makko kanko hoore makko
ويخبرني عن الإسلام حبرم هو الإسلام ما هو الإسلام أيده نلادي متصدان أسياده تقر بقلبك قر لا برنما وتندق بلسانك غولا كدياني دمغال ما قل أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله دوت هذا على غونغ سونال دوم رewte ben bayn ley kono wana gonga ceerda anna muhammadan rasulullah muqtada sahadatu anna muhammadan rasulullah tasdiquhu fima akhbara ngonna ne laado ko habri wa da'atuhu fima amara doftoda ne laado ko yemiri wal intihau amma naha anhu wa zajar ngoppa goddoda kala ko hadi o gufi to qimu sala daronda julde al maktuba ne ngannandar ma nde do de ko farlande dum woni at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi af'alin makhsusa muftatahatan bit takbir wa muftatamatan bit taslim yani julde farlande ndewida Allah subhanahu wa ta'ala golle keeriide udditirade Allahu akbar timminirade assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh